Yng nghanol y prif gylch ac yng nghysgod cloc enwog tŵr Sir Benfro. I ni mwynhau cystadleuaeth arall fan hyn. I ni wedi cyrraedd Pencampwriaeth Merlod Mynydd Cymreig. Dyma ni, dyma fydd penllanw y cystadlu yn y canol fan hyn heddi. Ie. Beth Simons Evans gyda fi, yn edrych ar y Bencampwriaeth. Mae Crympwel Blue Painter yno, welwn ni yn ennill ginne. Y march, 8 mlwydd oed a throsodd. A Bryniog Uchaf Hewcyn fan hyn. Wedi ennill y gil wobr ar gyfer y Ponies gwrywaidd. Crympwel Blue Painter yn mwynhau yn fawr fi'n credu. Mae rhyw fath o... Mae rhai presence gyda fe, dos e. Mae fe'n hawlu o sylw. Ac eto llonyddwch ac yn gysurus iawn. Odi. Charming. Odi. Sy'n neud i rywun sydd yn edrych i ymlacio'n llwyr. A wedyn rhywun sydd ddim wedi ymlacio fyna yw Dora Wyn Jones yn neidio lan y lawr yn trio cael sylw Islyn Blodwen fyna sef y pencampwr benywaidd yn barod. Nath Islyn Blodwen gipio nghalon ni, mae rhaid dweud. Do, fi'n un am y cesig, mae rai fi wedi, ond gawn ni weld, fi'n credu mae yna rhyw fath o rhywbeth yn digwydd, falle bod e... Le ti'n mynd? Le ti'n mynd? Troi ar yr ochr falle, neu ie. Oce, neu maen nhw'n mynd i fynd eto falle. Un tro fach arall ti'n meddwl? O... Neu newidiaeth? Na, un trot fach arall. Fi'n credu. Fi Dora nerfus nawr. A Iwan yn mynd ar ebol mor gynter a phosib i'r lle iawn. A war y teg, mae rhaid ti barchu Sarah Hamer sydd yn beirniadu yn rhoi cyfle arall ac i wneud yn siŵr bod hi yn hapus i meddwl. Yn hollol hapus, ie. Felly Crympwel Blue Painter a Islyn Blodwen yn mynd eto. Wedyn ni bod y benderfyniad rhwng y ddau hyn, sa'n ni'n meddwl. Le ti, Beth? Sa'n ni'n siŵr. Fi'n credu, fi wedi... Wel, sa'n gwybod. Fi wedi joio gaseg drwyddi draw fi'n credu heddi, watchoi. Sef Islyn? Sef gaseg Islyn. Ond wedyn mae Crympwel Blue Painter, mae fe'n hawlu o sylw rhyw ffordd, yn dweud? Odi. Mae wedi cael... Wel, mae dau... Arbennig dau ddewis yn clywed, oes e? Os, ond le eiff Sarah Hamer. Mae'r het i ffwrdd a... Crympwel Blue Painter. Wel, na ni, mae fe'n mynd at y merch. Mae wedi neud i. Mae fe wedi wneud i. A mae'r lluniau'n gweud cyfrolau. Wyned i gorgyffroi mae'n cael yng ngirau mas, Beth. Ia, fel ar peth. A na ni. Llongyfarchiadau mawr iawn i deulu Kelly. Ac yn eiliad i'w chofio. I Crympwel Blue Painter yn ennill Pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. And winning the championship young handler of the year in the Royal Welsh Show this year is Sorana Jennings from the junior section earlier. So many congratulations to you, Sorana. Would you like to say a few words? Or you happy? Thank you so much. It means so much to me. It's so nice that all my family are here. First time we've been in a long time, so it means a lot. So you've got your fans in the grandstand. You've got a lovely pony there. So many congratulations. And congratulations. Congratulations to Caitlin. Can I just thank you for winning the reserve, and she was the winner in the senior class. And as we conclude the judging of the championship, I would just like to thank
our judge, Mr. Brian Foster, for judging the young handlers. I know how much this means to you. So diolch yn fawr iawn I chi, Brian Foster, am beirniadu yma y pnawn yma. And hefyd, hoffwn diolch I llywydd y Gymdeithas Merlod a Cofiau Cymraeg, Mr. Matt Attrell. So many thank you to you, Matt Attrell, for presenting the awards from the Welsh Pony Club Society as president for 26. So well done, and congratulations to all the winners. You're all winners because you're all young handlers and you're the future of showing in our wonderful Welsh breed. So rhaid i fod cadw mawr I gyd yn enillwyr yma heddiw. The conclusion of the Welsh Pony section. As I said earlier, now the chapter went to Crumple Blue Pinker. At the top, JD Kelly, show your appreciation now to Wrexham. Hir yw pob aros, ond mi oedd hi werth yr aros yn codi'r brig ac yn ennill pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. Mae'n ni Crumpwell Blue Painter. Ac yn sicr yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf yn hyn ar ddydd Mercher. Dangoswch eich gwerthfawrogiad i'r trwmwyr ifanc yma sydd wedi dod gyda bron chi. Maen nhw'n heiddi eich clod chi at. Well, Nicole Kelly, you've just told me, oh, I'm snotty and horrible. You're champion of the Royal Welsh Show. You can be snotty and horrible. I can't believe it. Really, dreams do come true. They do indeed, and they have today. And the sun's come out for you and everything. Yes, I can't believe it. So where have you come from and how much prep work has gone into this? A lot. We're from Wrexham. I've owned him 13 years. So it's been You've owned this horse 13 years? Yeah, just about. And how many times have you been coming to the Royal Welsh? We come to do the wagon classes, but we wanted to do an in-hand class this year, so yeah, it's paid off. It has indeed paid off. Well, many congratulations. Good luck with the rest of the weekend. Go and get yourself a drink. Thank you so much. And we will shortly see Paul Hannam, the stunt bike rider. She will be in about 10 minutes. And we will then meet another parade of hounds after that. And that brings us then to Tango 2.